koja je tvoja logika da je bolje imati svoju kuću, razumiješ, ili svoj stan, tako da si ga kupio i otplatio, znači godinama, znači otplaćivao i to, od toga recimo da živiš u najamu negdje, znači da rentaš i tako dalje. Zar nije, ovako, znači evo, odmah pod pitanje, znači zar nije bolje biti u najamu, živjeti u najamu, zato što si slobodniji? Znači ti možeš sutra recimo izgubiti posao u tom gradu gdje stanuješ, gdje živiš i moraš se seliti. Kako ćeš se odseliti ako imaš kuću? Pa vidi, uvijek možeš ti prodat kuću, nije kuću prodat problem, shvataš. Znači, međutim, to je jedan specifičan situacija. Većina ljudi, šta je poenta kuće? Poenta kuće je da tu imaš porodicu, da tu korijene pustiš, da imaš sutra djecu, da se upoznaju s drugom djecom u džamiji gdje ti klanjaš, gdje se ti upoznaješ, gdje djeca idu, gdje žena ide i da čitav tvoj život se vrti oko te zajednice. Ti imaš prijatelje, tu dolazite, posjećujete se, čuvate, jer islam se čuva kroz zajednicu i zajednica čuva islam. I tako isto porodica. Znači, poenta je tebi, ti hoćeš da pustiš korijene, da sutra tu i posao ideš i imate školu i da ostariš i da, znači, da stvoriš jedan ekosistem. Razumiješ? Znači, većina ljudi poenta je to. I ti kad nađeš mjesto, hoćeš tu da budeš. I to se ne svodi samo na tvoju kuću. Onda bi po toj logici, hajmo rentat školu, hajmo rentat džamiju, hajmo rentat državu, naku. Znači, islam hoće da ti budeš halifa na zemlji. Ne možeš ti biti halifa rentanjem. Razumiješ? Ti možeš samo halifa na zemlji biti. Zato poslanik alejhi selam kad ide iz Medine, zašto napušta Medinu? Zato što neko drugi, zašto napušta Meku? Zato što neko drži ekonomiju u svojoj ruci. I kad mu nije odgovaralo šta ti govoriš, zavrnuo ekonomiju. I poslanik alejhi selam onda ide u Medinu. I u Medini stvara svoju državu gdje nakon džamije stvara market, kako bi rekli, tržište. Razumije? I tu on uspostavlja svoja pravila i ne dozvoljavaju muslimani da više neko bude nad njima. Poslanik kaže, ovo je naše tržište, ovo je naš biznis centar, ovdje mi radimo. I tu odatle raste i moć i sve ostalo. Znači, vlasništvo je kudi kamo superiornije. A u slučaju da čovjek mora da ide, to su iznimne neke situacije. To nije svrha tebi da ti ideš ko nomad tamo vamo, onda uzmi onaj šator i idi tamo vamo. Znači, poenta da ti hoćeš da ustabiliš zajednicu. Stabilnost je ovdje u suštini, znaš.